Mu myaka yashize wasangaga byaragoranaga kuba umuntu yafata urugendo yerekeza ahitwa Nyamirambo mu mujyi wa Kigali akaba yakwemera kugenda mu modoka idatatse mu mabara ndetse n'amafoto atandukanye. Nta wakwirengagiza uburyo imodoka zitwaga Air Force, B2K, Puma n'izindi nyinshi zabaga zikunzwe n'abagenzi batari bake bagendaga muri Nyamirambo. Dore ko haraho byagiraga bamwe bakazishyura ingendo bazagenda mu gihe cy'ukwezi kose. Ni imodoka kuri ubu zitakiboneka, dore ko hasigaye hakora izo mu bwoko bwa Coaster, naho izindi zari zizwi nka Twegerane zo ntizikiboneka muri aka gace ka Nyamirambo. Nubwo byahindutse ariko muri Nyamirambo ndetse kuri ubu bikaba bigoye kubona imodoka nk'iyo mu Rwanda itwara abagenzi igeze mu gihugu cya Kenya, by'umwihariko mu mujyi wa Nairobi ndetse n'imwe mu mijyi yegeranye n'uyu murwa mukuru w'iki gihugu uhasanga imodoka zijya kumera nk'izi, ariko zo ntizitwa Twegerane. Abageze muri iki gihugu cya Kenya bazizi ku izina rya matatu. Ni imodoka ziba zitatse mu mabara menshi, gusa zo zigira umwihariko wo kuba buri mugenzi aba afite inyakira amashusho imbere ye aho yicaye, ari nako kandi abaherekejwe n'umuziki uhagije uba muri izo modoka. Kuri ibyo kandi wongeraho no kubakoresha internet idakoresheje umugozi, ibyo bita mu ndimi z'amahanga wireless internet. Ni igitangaza uko kuri iyi modoka ibitatse ngo bihinda nyirayo ku buryo usanga ayitanzeho amafaranga ahwanye n'igiciro yayiguze. Urugero, niba imodoka yarayiguze miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda, usanga no mu bikorwa byo kuyitaka bimutwara izindi miliyoni 7, bityo imodoka ikaba imuhagaze mu gaciro ka miliyoni 14 muri rusange. Hari wakwibaza kiba kigambiriwe kugira ngo umuntu atakaze amafaranga angana atyo ataka imodoka, nyamara kandi ibigiye gutwara abagenzi gusa. Imodoka itatse gutya usanga ari abagenzi benshi biganje mu rubyiruko bajyamo, aho ngo usanga bitewe n'uburyo bitatse ababa bayikunze bemera no gutanga inshuro 2 z'igiciro cy'urugendo kugira ngo bagende muri iyo modoka ibitatse. Ni ibintu bagereranya no kugendera mu modoka zo mu bwoko bwa Lamborghini. It's like you driving a Lamborghini and someone driving. Ni nkaho waba utwaye Lamborghini undi akaba atwaye Toyota Corolla, ariko icyo gihe iyo ushatse ugutwara ushaka ya Lamborghini kugira ngo abari ugendamo. Lamborghini to give you the ride. Gusa kandi ntibirangiriraho, kuko muri iki gihugu bajya bagira amarushanwa azwi ku izina rya Nganya Awards. Irushanwa riba rigamije kugaragaza imodoka ya matatu nziza kurusha izindi kandi ikunzwe na benshi. Numuhango budasanzwe ndetse utuma hari imihanda imwe n'imwe ifungwa mu mujyi wa Nairobi, ubundi hakaba karasisi k'izi modoka hagamijwe kwerekana imodoka nziza kuruta izindi. Bamwe birabarenga bagafata imyeyo bakagenda bakubura mu muhanda, aho bamaze gukubura akaba ariyo modoka ya matatu ica. Nubwo bari ibirori bikomeye kubera umuvuduko izi modoka ziba zifite mu myiyereko, hari bamwe mu baba bazitendetseho bitagwa neza ugasanga bitura hasi ndetse bagakomereka cyane. Iyi myiyereko ariko bishoboka ko bitemewe, dore ko hari ubwo usanga abashinzwe umutekano muri Kenya baza kubabuza, bikagera naho bifashisha ibyuka bihumanya kugira ngo babakure mu muhanda. Justin Kayiranga, Royal TV.